Allahumma shalli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Ngaji sekecil lagi bon ini di zaman Nabi sahabat Pak muljen orang sahabat kadin tampone jamin sedaya jamin surga keng beda situng sahabat para jelaka Pak arapa dusana sahabat niku situng ting kabin lebih mentengaki binina tembang ibun benyawan kene kan ngambian nih kan oleh berkat nih lagi apa saya ting kira-kira apa nyaman enggak boleh kok kita oleh kok lupa penitia berkat nih ting beleman Mbak sahabat nih abek tak berkat ampun pengajian beleman ngetok lah bang bing dek buka dek saya muka ibun krek cereng nyaman reng tua Pak orang tua nih jen tua jen nenget jen karep tibi tak bisa iator ngosoan ngamokan ekin apa punten orang ajar ke piring dina mungkin aja kombak kah lupa cedek ya Pak orang ini baca jen tua jen nenget boleh tak bisa mare ibri ria acak-acak tentang kebong kok bitangan nak tak ibri apa padahal mare depak kesambian anapa mak neka deki cerita akina apa rahasianya anapa yang tua jon tua mak jon nenget ini lagi akhirnya apa jereng nyaman reng tua apa saya teku anak keteroin bireng tua keng tak bisa saya ngocak nego berkat ngocak si ibu apa rojong si anak ini kata kok kemak lampir si bedening kamar takok kemak lampir enjau anu dia jauh masuk ke kamar jogein beme dek cek apa tang ibu ngambek engkok lah pelein seman nyaman karen begitu tang embu bededina bede nggak dia berarti empian lebih sayang kamak lampir empian berarti tempeng ke ibu tipi congok cerita nih mari nih kepada rumah subhanallah cerengnya mantoa bi metua nggak to menjeri atau kar melulu pas ngocak si binina lu hari sati kang dikit malam seria roti coklat anan beendai lebur kang hari kok hari kebidik laku nyaman dia kare dengguring duen kare apa kare dengguring ngocak masih bini njek kang liak cek teron epor colon bini kare liak jan njek kang liak sembilah kare apa kare dengguring dua ampon buntu beki kan beki ke ibu neka bu eki jong ting apa ngocak si ibu alhamdulillah jong cek ke ona engkau lah ebeten bingkok binin beun gelek jong melebak su engkau bet lebet pak kali tak celok sekali ebeten bingkok tina tang anak norok pengajian maren mulai akan tibi tak berina so oncongnya beki ke kok kepi eki bu masuk tak tahu mon esena deng guring ding buka subhanallah esena dengguring bede sepote karo bungtuk pote saatena le galak kalena sen melolo dereng ibun ya Allah betul Pak mai beri dengguring kok ya Allah cereng tangan anak tahu kok tadi gigi nah dalam ibu lapar beri dengguring kaila tak gigi nah kelunyo atau kok tak selegan mati terpaksa ngalak jalan pintas cop dengguring robi ibu sampai colokan ibu dia akram deh jarang nyop dengguring liat akhirnya si ibu nega sakit sengak kekecok kok saya ngelahir lagi kok saya nyusuin ban kok saya beri ngakan ban mai pada iya kok beri dengguring liat jong sakit jong
Akhirnya subhanallah tak anak duk nek cerita sahabat keng mon cerita dengguring tambahan dari gula nek ada ning kitab dia. Akhirnya apa si anak kecelakaan ting si anak kak dinto kecelakaan sekarat sahabat datang ke Gusti alkoma sekarat apa dawuhna Gusti lakinu la ilaha illallah man qala la ilaha illallah fi akhir kalamihi dakhalal jannah. Pangocap la ilaha illallah tonton ngocap la ilaha illallah orang mun mati bisa ngocap la ilaha illallah masuk surga. Akhir dari rumah etalkinin la ilaha illallah kok mata bisa ngocap pola pelka dia ekalaki aheng nengen pak pelka kau pak. Alhamdulillah. Akhirnya pas datang ke Gusti tak bisa Gusti. Talkinin boleh. Talkinin boleh. La ilaha illallah. Tak bisa dia. Entar boleh ke Gusti. Dukale Gusti tak bisa. Gusti langsung nyangke. Le. Cong, ada ni dosa kering tuan dia. Arya andi dosa kering tuana. Tuli entarin. Duli entarin Arya mentaki sebora sapa bayi anak di dosa kering tuana tak kira bisa ngucap la ilaha illallah. Ridona Allah bedening ridona orang tua mulkana Allah bedening murkana orang tua aneka orang murkain Allah karena amurka karena orang tua murka. Akhirnya apa yentaren ibu yentaren tok Assalamualaikum bu salam beden apa sepora bugi pangapora abtina beda perkara penting kak dinto beden apa potra ambian kak dinto mangken kak dinto sekarat mati apa jong mati ya bu sekanu tuh buna Gusti Kanjeng Nabi kak dinto di dosa kembian sepora aki bugi enggak tai sepora makasar enggak bentak tahu jong tangan arok orang ngajar engkau nyop tengkuring sakitnya tuh di sini yang tak ngojak deh ya je tambahan dari engkau dia sakitnya tuh di sini ya. Pas ngocak apanya mana pada ramonja bangkal tangan anak aku buru ke Gusti tak sepora Gusti tuli mentaki sepora montai sepora arwatang sahabat tembang yoper ning apoe neraka ngok yoper ning apoe dunya sekejap mate mare keng mon apoe neraka selama-lamanya mentaki sepora datengin bu so berapa boleh benjo bu montai sepora bimbian yoper bi Gusti Kanjeng Nabi oper kuring tak apa-apa malah jadi tengkuring tangan anak sakit tangan tejong sakitnya tuh di sini dan di sini. Akhirnya apa debuna Gusti apa debuna sahabat kak dinto Gusti ibu ndak poro ayolah siap pagi kayu bakar oper. Nabi tidak nyuruh bakar sebenarnya ini cuman siasat Nabi untuk mempolitiki supaya ibunya mau memaafkan karena tidak boleh menyiksa dengan api kecuali Allah tak boleh pak nyiksa ngakui apa ini kan kecuali Allah tak boleh ngoper orang ini kan tak boleh timun bodoh maling yoper tak boleh pak tak boleh aneka termasuk dosa si paling raja ngoper orang kan tak boleh ngoper kan itu coba gempang engki Allahumma shalli Muhammad beda cerita keng beni bapak nih baper operan dia deki welain bak tomon yojeng boleh terus gini nih kan akhirnya apa subhanallah asyhadan la ilaha illallah ibu nyerni ya perongkuan bi Gusti ding bara yo pergadin to la ilaha illallah cong ibun engki Gusti nyerni ibun terus pas mak kapoi ibun Gusti ampun Gusti Jabune sahabat enja bu mbian tak nyeporah tembang mate coba kak dinto ngok yober jabune Gusti Kanjeng tekel esa bora bi kula tangana esa bora coba talkinin pas bisa ngocak la ilaha illallah pas ada bu Gusti Kanjeng Nabi pangastete kering tua sapa bayi hebat orang mun tak mapan kering tuana odin bekal celaka. Kenapa? Ring tua adalah Arya sahabat pak ngabes Nabi asalaman bi Nabi agluk bi Nabi
tedung bi nabi ada bi nabi dosa kering tuana tak bisa ngocak la ilaha illallah mun beda kiai santri banyak tak mapan kering tuana celaka beda habib tak mapan kering tuana celaka apa boleh ringak beenjeri belis gula kampian apa lebih nih habib lebih nih kiai waski bengal kering tuana pangas tete ring tuane ka adalah ci ini ngaki Allahumma shalli Muhammad